Assalomu alaykum. Mana Daryer Muhammad Abduljabbar degan professor ne to'g'ri aytib Karkade deyitin bir japroq bor, japroq emas, guldan japrog'i, gul. Karkade deydi arablar, o'rislar ne deydigan mana yerda hibiskus deydigan, qizil o'zi. Turklar ne deydigan hibiskus deydigan. O'si japroq, nesini ko'rsating? Tusini ko'rsating. Mana turi bunday hibiskus chayi. O'si to'g'ri aytib жатыр. Bu gul chayi ne isteydi? Bu gul chayi davlineni qon qismini yaxshi tushiradi deydi. Odan keyin sahrni normasini keltiradi deydi. Tushiradi, sahr tushiradi. Odan keyin tamirlarni ashadi, kengaytiradi tamirlarni. Odan keyin salmoq mayda yeritadi, salmoqni tushiradi deydi. Tez tushirmaydi endi, biroq jaylab tushiradi. Kibirlar mana chay tushiradi deb olib, burun kunne 1 kilo tamoq yeyotgan bo'lsa, mana tushiradi deb olib 2 kilo yeyotgan bo'ladi tamoq. Unday bo'lmaydi endi. Tushiradi degandan keyin 1 kilo jeb jur ish bo'lmasa, nimasi 6 kilo jeb qo'y. Ko'maktes. Senda ko'maktes kichkina. Bo'ldi tushiradi deb olib 1 kilo jeb jurgan tamog'ini 2 kilo yesang, u umr tushmaydi u. Senda sal ko'maktes endi. Сөйтіп майды да күйдіреді дейді, майды салмақ түсіреді дейді. Сөйтіп осындай жақсы пайдалар бар. Қалай ішіледі, неше кесе ішіледі? Азанда тамақтан кейін 1 кесе, кешке тамақтан кейін 1 кесе. Қалай дайындалады? Bir ас қасықты жуасыз бір торға қойып, тор болады бүйтіп. Торға қойып, одан кейін жуас. Жақсы жуғаннан кейін кесеге қоясыз, үстіне қайнаған суды төгесіз. Төккеннен кейін 5 минут бетін жабасыз. 5 минуттан кейін ішесіз, тамақтан кейін, аздан да кешке. Bir кесе. Осылай ішіп жүрсе, жаңа айтқан пайдаларды көресіз иншалла. Қан қысымын түсіреді, сахарды нормасына әкеледі. Одан кейін тамырларды кеңейтеді, одан кейін салмақ түсіреді. Alında.